baninzi bagcweleka kwekhaya kodwa era njengoba beyifuna sisonke esiphethwe kuJosefa kahle uJosefa yena wakufuna into yaziyo bathathekayo lapho wawuthole khona insikelelo lokugabaleka nayo kodwa ikhaya layo liyalazi iyahlonitshwa into yethiwa kuthi akoniphala uqobo cela uyiphinda ndizohamba Jesus answer mhloniphela utata noma uyidabate noma uhamba ukuyiphinda indlela kodwa lingamqabele ehloko ngoba uqobo phezu kwakhe luthwele iqupho eliyakulwa nabalwa naye shut up